minit. Kubensibun, tagin nisyong. Ibaban, lani ibabur ko parnong kenri, iday bajudan hasanda, bad ikong amprin, bad iba pendep ika kamram, kat kumbalabtha na ka office ka jongi. Tiban buot pat ya kani program kani janmit, ngan khot, ya iba boni karmalki, bain ay, badbo yang ni hakajing duai hakani kapor. Tia swa bingin penyat yakani kajing yalang. Nga kerpat ipi iwei pe iwei naduk gibasyong hakani kajaka ba ngin panbor sana ublay try kenrat haswa bingin le ikike baro na marga keting kajong blay ko ang ya ki baro ngala ya ki baro hauta basan borenga inget scam bangi iwei pe iwei langi long hakano kajinget inget scam ba blay usan bor yangi iwei pe iwei kamtam ya imadam amprin ibadan rengkat batni hakani kapor ni penpau jisungu inget scam ba blay ulakela dai balasan bor hakajing lek kan bas yung keleng kajaka tia swa mentang nya yang lang kum kajing burom bakajing panbor ngi nau blay haswa bingin sedang ya kajing ilang jungi ha ruteng pa kuam sim kui amen blay try kan ran ni aingu aidem me nam takani kasngi ba meladon rengkat bat ngi nadu kapor bangi ke laki jongki kemat hadu kani ka klip mat blay kan ran melasan boringi mila ai boringi la ka bor briu ngi mla men pendep iki ai baro handai dai da kajing tray berba jong mensim makhuit halo jengi wei pe wei kam tami kinong elam jengi nadu state president ni ba prestun kinong elam ba khamat jong ka NPP ba kham tam ye kertong jengi ibadai madam amprin tusan bon memi breza kenrat tu ai ba memi hi metem namar nakaktieng ka jong blay ka baong kalendong ka bandreu dekat ar hadu saw haba piduai wat bun ketien namar ukpa utip lupa ya ka bapidon kam shwa bepinpan hoi blay tai kenrat ke baro kibadon hapo jemut jemperkat jengi malatip lupa bat mentang sisendon ngidon kam ya kajing pensat bor jong ka bor jong mensim makhuit halo jengi wei pe wei ba ke baro kibanginang yaile hakajing em jongi khamtam nam takani ka election metip ku blay tai kenrat jet mami kamtam yakinong yalam kibatieng burom yame inget scam ba ikertong jengi idei batray stom ba kabadon kam kadai satang hami bletai kenrat ba men JDI kum ita MP balik mi kemat support parlimen inget scam ba KK baro kin urlong lembaga setiu Paulus seki Efesus ka baong ublay ulong halor baro ubatray lemba baro ubat ubadon habaro kanong biang ubray ubalong habaro ubatray lemba baro ubat ubadon habaro inget scam baki baro kiba ngibutui hakmat jongme breja kenrat inget scam baki baro kinlong katkum kajing penyai basta jongme ngidai tangki beriau nyipan bor name baki baro kinlong katkum kasandur bak kaplan kajongme breja kenrat tunang san bor mame yakinong yelam jong ka NPP bakin don berbuah rakamet ke bokot ke bakia
bakila manang tray kambha na kamta upa jongme kamtam ya kajelahi borok kawai bleja kena turi tuda kamtam ya kani ka election banglong ka election ka basuk ka basain ba kinum don kinu kijing tun kamtam ban kanlong ka bayaj bayaj yar enti katkum kajing plan ka jongme ngipa nya kani borok lembau kristrai jungi kudunut bakuita mujisu kumarian rap kristan ha kerteng pa kuam sim kuit amen. Kubli sibun ba boni nak mentar tu kejing duai ke jongpi. Balon penslam show ya kapor si sendon nak ni kapor dengan khot ya iba Fanten Joseph Lakadong iba dari MDC jongi ba in ai ya kejing keren ke jongi. Ha kakot. Lagi kedi drong mo pahalam ta. Ha kakot. Sa hisin. Ha kakot. Keblai sibun. Kilaya bu bentayang ban ai ka welcome address. Apun pau kejing sungu yai chairman jungi ba PS nong kenri iba dewe ni kidang ba stong kumju i ba Thierry merbo ba iru iwe ni kidang ba snong ba kloy banyadon benta bat ngi ngapdiang subha nengkong ya i deputy CM jungi ibaderu state president isa Preston Tensong ngatai baro pi tu i di we na ki leaders jok jaj beriu jungi kumboong isa Preston ni syong ni kecuki bancak kentho hoi sir mapi mga kamtam mapi badeu kli rasakan tho dengan dong pipat dang bun ke jing ero banyak ke jing kentho namar ki kam ba pile kani ka MP election kelapan poy yang sakendong kencrot kisnong ki bangam pajupoi kai ke bangai i ya kata ke jing trai sitom kini ki leaders kalong ba ki surok kendo la yong lut mdai ba yong do runga arong da ka surok rong bun sin ngara da ka kali da ka jip nga perkhat ba yos new surok ndai leno ei sabai gara da ka jip namar ki surok kila balut kublai shibun sir ya ki jing senyang jong pi hakan ni ka state ke jongi hakan ni ka ri ke bait ke jongi ngai kublai pangapdiang burom du yai sir coming idei Emily jong sut tengah ibla job bun sin sorry idei sir coming idei na Shangpung ibla job iwe ni ki sidir ibla job south sin ya ka Emily election ba long minister ru hakipor ba debat mentaro hi dei minister jok state ke jongi isa welat ibadei Emily jong ke juai bla job arsin kini ke dei leaders jong ke NPP ki baki pajba ke la penjob mdei tang sisin arsin lai sin south sin na pediang subaru yai presiden jongi iba James ibla bad ya kanika post presiden la bon snam keblai shibon ba James ya kijing shania jong pi hakayeng kesem ke jongi na pediang subaru ya iba John Kalchieng iba dei way leaders jok parti ke jongi
ikong ubi teriang ini rui dei wei na kinong elam jo kapati jong ni ibaju trai sitom man ke election kabangiju simbenta yaki kon gikti jong ni bro langut nadu Grizel Jid Kaira ngapediang subha khamtam yai candidate jongi ngapediang subha las nama badai ilok lejong tama ngapediang subhai i bat ngasusarong bai don kata kejingkit kli wai la syong syuki minister i kloi ban IT namata kari bagjaj ban riu bat ngadong pi in sayo MP biang nak ni ke konstituensi ke jongi pingit na pingit hadin ilit Peter Garnet Marbanyang ikpa jongi ngangej scam baka jongi dan jong pi pin sa pinyo MP biang sana katu ke juga yeng itai de Dr. Amprin Lingdo inum job election pat klamapi Nginum job election klamapi namar kapati jungi ka ong mangi. Kapati jungi kam ong manga. Kapati jungi ka ong mangi. Tengah pedang subhaya pi baro. Nado kinong yalam bahmat. Kiriu pat ba na kani kasnong malki lai mukra konstituensi. Kibajudan majisanya hai. Pedang subha nado ka mensim. Bapikloy ban IT ai. Bain led cakaway ka lumpung ka bakam he. Pikloy ban len namenta ke jela ke jungi ngapdiang subhai pi nado ka mensim nado ka donut nakayeng ka sem ke jungi pdiang ya pi banginget bapidon ke jing syania hangi pidon si syania hai pinum sap ai kanlum long neno ai banginget skem ke jing tai sitom jong pi kan sepelong ye madam jungi i kong Amprin Lingdo i MP kentai banung kong nakani ka first parliamentary seat to kublai sibon barangit scam ka jing tai sitom jo pi kanong kanum pelana e ya ka jing tai sitom jongi madam ibla late nakaway kasnong sa kaway kasnong to kublai sibon apdiang sabah sasisien ha ka kod kublai sia jango Kublai sibon ba fantin ya kitu kikintian pediang soba ki jongpi hakani ka porpan ngan khot ya iba James Lengwa iba dei block president jong ka NPP na 16 East Shillong ba in pendon burom ya ki bala syakhat soba hakani ka por biasa.
Kublai Shibun Ba James, ya ketua kejing pediang sobha ke Jongpi, ya kini ki gas ki bela syakot akan ni ke janmit. Banom Shim Shu ya kepor, akan ni kepor dengan kot, ya iba wailat mi ki shela, iba dari MLA jong ke Joai, bain ai, ya ke kentin keren ke Jongi. Kublai Shibun ya iba PS Nong Kenri, iba long irang ba Shnong, iba chairman iba penya ya kini ke meeting. Ngai Kublai ya deputy chief minister jong ke state ke Jongi, iba long ro i president jong ke party ke Jongi. Ngai Kublai ya i candidate i Jongi, iba long i local MLA jong kini ke constituency. Ngai Kublai ya ima coming one amban ibalong i cabinet minister jong kejela ke Jongi. Ngai Kublai ya iba Hamletson Darling ibalong i state working president in charge ya ke Khasi Hills ke Jongi. Ngai Kublai ya iba Daniel Thank You ibalong i treasurer jong ke party ke Jongi. Ngai Kublai ya barok invitees ki nong trekam jong ke party ke Jongi nado ke state level, district level, kamtam ya ki nong trekam jong ke Lai Mukra block ki bala penkre ya kene ke meeting ha kene ke janmit. But klem da klet ya iba fantin lakadong ibalong i local MDC jong kene ke constituency. Bat ke bakado ngai Kublai ya pi ki pajba ki nong kershan jong ke party ke Jongi ki ba nak ne ke constituency bat nak ki wei ki constituency ro. Shwa bangan keren ngaku aban penitho ya lade. Ke kerteng junga ke de ima wailat miki shilla. Ngalong UMLA jong ke Tujuai constituency. Kene kedai ke term ke baar ke jonga kum UMLA ngabadro kum chairman jong ka Meghalaya Urban Development Authority muda ke bingi yakot bada ke jo ke por ngalong state working president ba in charge ya ke Jaintia Hills kaba tharai nakaliang jongpi baro pikwa ban tip ke ke bajia hapo Jaintia Hills. Kumno ke performance jong ke party ke Jongi hapo ke Jaintia Hills berok away. Henry Shwa kata ngakwa benai Kublai ya kinong Lai Mukra berok. Ya ke constituency berok away. Namar na kaliang Jongi Jongna Shimet ngadang mud bahagane ke election MP nganom tresutom. Namar hakine gisnem balade nimyo yai candidate ki babiang. Badang bon dang ye perkada ketu ke por kumnongin la ban yele ban penrem ya une sitting MP ubadon mentah. Henry ngai Kublai ya pi kinong Lai Mukra. Kibalas bun ke mensem bat kunjoro ya ke yeng ke sem jong kamadam amprin. Namar mdai ke besok ban ya ke syuki minister ban long biang sasisen kumi candidate bat ngai Kublai ya ini long kume ya ke jingklan ila poi na kawai ke jaka syakawai ke jaka ila sa med hado nyau pramit sepo Jaintia Kublai Shibun madam pila pen i shisha ya kata kacing terang kemensem ban syakri na kebenta upai ujongi ngai Kublai ya pi balangba kajing wan jong i madam menta kene kajing yakun ngila don hapdeng kajing yale bat ngidon jingkermen klem artetin ngin yo ya kajing job hakasau terik. Habang ayeng ang ne ngam kwa ban kentho ban kren ben yano. Henry
ngikwa ban kren halor kanong rim. Bad yangai shimet kamdai ke kam ke besuk ban yeng hakmat jongpi. Kum unong jaintia. Kum unong jaintia kamdai ke kam ke besuk namar kum bapi tip baro namar u sitting MP ujongi udai unong jaintia. Uba shisen kesngi ngaro ngala tre syutom ban penjob yu ban penlong yu MP. Haus nem ar hajar kendai. Handrai kumba ong kektin. Don kapor ya kiai barok. Namara kato kapor kadai kapor jong ki kongres. Ngiken mau la dingi pek hapo district council ro ka kongres, hapo ka state ro ka kongres, hapo ka Delhi ro ka kongres. Bat ni barok kinong yalam la ding pipek ki ba syong na lor nang ne ki ba kongres sudah barok. Dai nam dai. Barok nang ne dai kongres sudah. Imadam leidang very soon last time only Iwan ban penyeso namari leyo I ba kapor kalayaj bat ngak kum mengasai ya tho syate ke parti kongres ya mentahi ke long tik kum ke mobile Nokia barok bikin mau em barok ya ban mobile Nokia mentala ngak kelinang ne sekan nongut ki bat mobile Nokia la duna very few tang baling ikan mau ka to kapor ka mobile no don show batam ka mobile Nokia ish ka jing best battery klem cha chiti euro yaj bet dai nam dai lada hap na lai sau malarom lai kata ka dai ka mobile Nokia ke kongres ro kalong kumta lar pilekat balero district council a state apo central ka don baik ke kongres Henry kapor kala change menta barok ngiabat smart mobile dai nam dai namar balai ngidan kam kamera ban shandur ngidan kam ban page video ngidan kam ban page YouTube ngidan kam wat ke kalkulator la don po mobile menta tenaga kata daw ngi have change with time te kumba yaj kapor menta this is the time for NPP kane kadai kapor jong ke NPP ka form ya ke NPP haus nem arajar khadar ni ele ya ka first election haus nem arajar khadla ngi job arsit sans nem chong opposition haus nem arajar khat khandai naka arsit shaka khat khandai sit arajar khat prasori naka arsit shaka khat khandai sit menta haus nem arajar ar paulai kat no sit ar peun ru sit ngi job klem Kenya sa armut ki badang wan join bat ke parti uba Gavin UMLA jong ke sora uba Bantai Dor UMLA jong ke mau konreu kila penya sok pura bat ke parti ke jong ngidon ar peu prangut menta bat klem artetin ken mau ngan ong ya pinang ne na like mukra house nem arajar ar peu pra ka parti NPP kan form sorkar marway ha ka state ke jongi seken mau na kata kadaw nga khot yagi perlok ki be ki jongi ha kane ka konstituensi ki bedang don sikiwai ki parti sngeu bhawan penyesok bat ke parti NPP ki jongi namar kapor kaladei ya ke parti NPP bat kum mga ong mene kumdai ka besuk ya nga ban perkhat hooj umapala ubriu ubebyang ubatrei syutom ngimla ban kilet ka por baudang don ka sorkar Delhi por badang don ka sorkar kongres Delhi ulale ikikam ngimla ban len ya kita Henry la dingi pej pat menta la shipausnem udan ha opposition ngi klem yo shu ai ngadang lek gato ka sngi shatei shadauki shatei shajan border Assam ngapej ya keleti kesengking syatu ngaong la nga perkatang na kabenta jong iba Vincent i sitting MP jongi tang ngamla ban klet ya kitu ki para jaj breu benreu ki jonga ke ba im magatai ka than
Pipet usorok NH6 kumbalong mentau balai sya rata syara sya dauki sya umkiang sya do sya silcher kumno ulong ngisnya usi ban ong bau MP jongi udai na jantia na kata kadau ngamban se ngatre syutom na kabenta kene ke MP imadam itip bah nia tre syutom sya po jantia hills kumbalong mentah ban ngan ya tho ya pi hoy ni layo ishbon tlik election hakine kisgi ki beradab hakisnem ki beradab tang mengimpat yo ikum kene ke election ka jing shongsit jong kene ke election ka jing kali galong balai kene ke election ka pher na ki election ki bamanswa na ka daw ka jing wan jong ka wei kan party ka bathamai kajeng wan jong kene ke party ke bertemai ke bakta ya ke isu ke belong very sensitive ke brainwash ya kisamla ke bangas ngeusi kum usamla ngas ngeusi ban yoi ngajoai por bangayale MLA nengkong ngapor bangaye nga platform nga kreni ki paj banga ong pej ngandong ya pi direct what mud lada pi penjob yang aku memelingan la ban aikam sorkar ya barok ki khon ki jong pi ken mau nganam la da lele bat mdon MLA mdon ke sorkar ke ban la ban aikam sorkar ya barok ki khon samla namar kat kum ke sorwehi ki kam sorkar ki bemi ke sistem mduna arajar lani tamduna arajar tangki kena ki bapas ki kena ki bapas mduna sistem nyau peu lene prapeu hajar mut sistem ki bapas kumba nreu peu pra nyau peu hajar mut ki kena ki bamyokam yo jam tang balai kene ke election ka pher na mar kene ka party ka I false hope ya ki khon samla ki jongi ki ong banaka daw jong reservation policy ki samla ki jongi ki myokam yo jam sho haba ki tip syai la de kum kinong yalam ki bala don la job la ar lai tem pila tip balai pikwa ban ai kata ka false hope ki samla jongi na kata ki daw ki khon ki jong pipi pek mentakim snap shoy ki me ki pa ngi kat balong ro ngi ya kata ngin kersan ba ye kita kim sngau tho ki ai false hope ki mut bai la job kene ka party barok ki layo kam sorkar ngadang ong ye sar ish sar la dei berdekal long tem dei bangin ai tang si penai ar nai kin sensyar ki dei ngin yoi namar ngitip ba kene ka long impossible tabalei pikwa banshu pen kulmar ya ki khon samla ki jongi bat ka bas ngau si upoi sepo jaintia kene ka party ka bathamai ka poi sepo jaintia ka bas ngau si ka long ba uong ang tei ba ngi sutom ba ban job kum ka party shane namar kinong jaintia ki thebot da ka basim pisa tang banga ai khublei ya ka we ka shnong hang tei hasnong ha is jaintia uan hangta ki ai donation hado arlak tengka tengah dan ken mau ya ki ken mau sa ya ki kenten ki jong u bau ong ba ngannom sim sipya na ki paj ba bat ngannom ai sipya ya ki paj ba nga tengah dang mudba tharai ba une urang ba unbat ya kataka jingkren ke jong u unnam sim henry pleng usim tik kataka arlak tengka na upaj ba tengah ka weru ngaong imat une urang ba ubat sisai kata ba ukren imat da sipya unnam sim tang ba de ki peu de ki lak usim tengah kata ka daw nga appeal syapi kham tam ye ki long kme ki long pa ki badon hang ni sngau bha bangin yasneng ya ki khon ki jongi ngila tip ka outcome jong kene election ngila yo I especially ke state election kala dep ke sorkar jongi kala don la shai la shiski ngin se ya don kam iwe tengah kerpat bangin nom ya le shongshit
ngin nom ya sniu te para mangi tang na benta kani ke bakam ke besi benai ar benai ngim don kam ban ya sniu na mar tang sudep kani election ngin ya lek jing ya seng lang ngin ya lek kawai yeng kawai lang haka yeng bajang inap lek lang inap ya trai lang kum kusnong katau na kata ka daw nga appeal ya ki perlok ban ngin nom don kam ban lek syong shit dengan nam keren tan namar dang bon kirang ba ki bakren nang ni hendrai shwa bangan syong nga syukwa ban ya tho ya pi ngi apo giant deals ngi don nyausit na ki nyausit ngi la job lepa sausit gila job ke NPP hang tei sausit gi bala job MLA ke NPP ha ka wai ka sit ngi drem san peu lai bot ha ka wai ka sit ngi wan baar badha ka wai ka sit ngi yo hado khat pra hajar vot tako all la da pikeng nga ai ya pi ka assurance lang ba nang ni ba hapo giant hills ke MPP kan tam na baro ki party ha kan ke MP election ke MPP kan tam hapo giant hills tamba tangga wengan ong ya kinong laj mukra kham tam bad ya ke east khas hill pek ngi kum ke giant hills ngi la tam pek phipat kum no shani habia tre shutom ban la shai la dei tambun mangina jantia te ke skim ro habon cha jantia nganong lepa tenaga ta daw nga apil ngi ki badon lang boro hang ni ngin habban ya tre shutom ngin habban ya tre shutom kham tam hakine ki shisngi arsngi ki ban bon ki ban wan se ki yeng ki sem ki jong pi ki ban wan pen be ya pi kut jai tenaga ta daw onda tang shu khang la shai sao baje hakine ki shisngi arsngi thia no dang shai tang shu ke pra baje khang no ga yeng nai pai serial show ladon ke bon kersi yeng show nai play show shus ngap baik nang ta mi baik dang step haka khat khandai tarik lech ki polling station tep ya ka vote ke bakordor ke jongpi ha I candidate I jongi I madam amperin nang ta ngin ha nang bangi haka sau tarik ngin yo ya ke jing job ke badon burom tadagi ni ki kenten chwa bangin syong ha ka kot ngakwa banyo I barok ngin rai ki kiti jongi ha ka kot oh lada pimra barok nganam tre stom so jajantia sa shisen nga kwa banyo I barok ngin rai ki kiti jongi kam tam ginong laj mukra ha ka kot kublai shibon shi hajar ngo kublai shibon ba wailan miki shla MLA jong jawai ya katu ke jingkren bat ya kitu ki kentien ai men sim ki jong pi hakani ka porpan ngin yo ya ka wei ke jingrai na iba banker Hello check. Hello check. Terus tes di track ni. Check. Hello check. Hello check 1 2. Hello check. Hello check. My testing check. Hello check. Hello check. Check. Ah ha 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 ha. Kom nou weer lang. Ya syat ya klan. Ya dan. Fit and fine. Ni jingwai ke baong nyon bet pot ha ka pot mo
Nyon bekpot hakak Check. Kawai kelamar, rakyat di sejerong, tap tilang. Woo! Vote for Kong Amperin. 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 Ini Roy Langsin. Nyon bekpot hakakot. Nyon bekpot hakakot. Nyon bekpot hakakot. Nyon bekpot hakakot. NPP, hey, NPP, hey, NPP, hey, NPP, hey. Imadam Amperin Linggo, Pilaya itu baro, pertai mobile, social media, isyakan taruh lagi laka. Kum MLA jongka is jelong, nadu arhajar prailalong. Kipai bak ki penjob si penjob namar I jing syakri batep top Kong Amperin linggo jing mut jing perkat kabayar la syakri ya jelah bonsin kom minister mentapat in syakri konstituensi selai pauhen riu yari kasih jentia inang kentiu bat pin babriu Kom MP hakane kasin jet yalong kmi Dr. Amperin Kom MP hakane kasin jet yalong kmi Dr. Amperin Ini Roy Lang Dr. Bajam Nyon bekpot hakakot Nyon bekpot hakakot Nyon bekpot hakakot Nyon bekpot hakakot NPP, hey, NPP, hey, NPP, hey, NPP, hey. 1, 2, 3, tap hilang. Woo! Yang pertalang, vote for Kong Amperin, vote for Kong Amperin, vote for Kong Amperin. Vote for Kong Amperin. Vote for Kong Amperin. Vote for Kong Amperin. Yang ilatip keleng pertei ni burombat ajat syakentei kan long kaburam kajing kermen da ilong kmingin pasya parlemen ilong kmi ibayo ijngai Kum MP jing syakri NI haka politik ibla experience ksin hendiro inang ban krian inlet ban yasat yakimat kicura na benta kiret pat na benta kajela kiskin baper na benta kibaduk nang tay na po Delhi inwan rapopok Kom MP hakane kasin jet yalong kmi Dr. Amperin Kom MP hakane kasin jet yalong kmi Dr. Amperin Ini Roy Lang bro nyon bekpot hakakot 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 NPP, hey, NPP, hey, NPP, hey, NPP, hey. 1, 2, 3, tap tilang. Woo! Vote for Kong Amperin. 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 MDA NPP belayalam
Lapen mi bun kiskim ki program Banya rap ya nong rap nong trei kam lajong Ki SHG ki riu don sap don pong MDA belayalam NPP Kaya daya kirit pajongi Kalalet yasat Syapok Delhi Mentaka jelalalat nasi ebi Kenang bandut mentoy Kajela jongi Jit ya NPP badon jing ya desha Delhi Bat ka sorkar preng Bam ya shun ya dat Kiskim babun jat Shanikin po syat Kom MP hakane kasin Jit ya long kme Dr. Amparin Kom MP hakane kasin Jit ya long kme Dr. Amparin Ini roy lang bro Nyon bekpot hakakot 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 NPP, hey, NPP, hey, NPP, hey, NPP, hey. 1, 2, 3, tap tilang, woo! Vote for Kong Amparin, vote for Kong Amparin, vote for Kong Amparin. Vote for Kong Amparin. Vote for Kong Amparin. Vote for Kong Amparin. Hagakot. 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 Kublesi bun nak lian jong kaitu orang kier kar pengor kublesi bun. Kubesibon ba banker ya katu kejing rai ke jongpi ke bala pensyong shit ya ki nong sengap ha kani ke por tiban penbut ya kani ke program ha kani ke por ngan khot saiwei pat inong kren bar itai long iba coming one ombon iba dei MLA bat i minister jong kejela ke jongi Yang kong penpau kejing senyongu, yang belai kenrat ba riba sumar ba da ba keringi, pingi yok ban ya donlang, ha gini ke pelau, nak benta ke kam yap kam im, jong ke celah ke beit ke jongi. Aku belai ya chairman ba pel ya gini ke jingalang jongi, ba PS nongbri. Ibalong ru irang ba shnong jong kalaj mukra kabai ke jongi I ba deputy CM Sarpreston Tensong I Madam Ansong I Madam Amperin Ibalong I candidate jong Iba Hamletson Darling, Ibelongi Walking President, Bapit Yaka Kasi Hills, Ima Wailat, Ibadang Dep Kren, Hashwa Jonga, Ibelong Rui Walking President, Bapit Yaka Giant Hills, Yakiriu Rangba, Kibadon Lang Hang Ni, Bat kamtam ye pi ki paiba ki long kmi ki long pa kentei bat chendrang tanagali ang jonga ngayeng hang ni naga banta ban ai pi ka kubor ka jongi siti si Giant Hills ni ngelaya tristom nilaya do thia do dam naga banta ban Punjab Don Burom Yai Madam Ampri ni belongi kandidat jongi hakane ke MP. Ngani tu wak e pi se Giant Hills. Hagajing sisha.
Ngi na kaliang nong jaintia hi borok kawai. Pilayo i ka mandate jong ki paiba akan election MLA ke baladap. Ngila job South Seat. Kilai seat ke bagi ngiram malumala. Tang bahag ni election MP bergani thui pi. Ki perlok ki beklam kerja ni hak MLA. Hak MP election kilawan bani trailang rangkat bangi. Na kebantaban penjob ya Madam Amprin. Te POE hagi social media. Pila dapat bah social media. Kiyo i bet satang UIPP. Nganong e pila da job tang kumpi hang ne. Ni pelong meeting, ngimpat job. Ni don kamban ni khot igilok kijor. Ki bahayeng masam, ki kon ki tik jongi. Tang hang ne ngimpat job. POE upra man bolong meeting, UIPP man bolong meeting peni be social media. Pipet igi comments ki babonjat ki jong gila job. Ngani thui pi ni last election MLA. Kelia deputy CM. Nakabanta jonga katkum ka intelligent lene katkum ka social media report ka bagiyo. Ngan one number 3. Ngan rem ngan one number balai. Ngaon kiwat kuslai ngam judon kam di social media kemat jonga. Denyo bot ngatam san hajar lais patam. Kebot kipaj ba ki sini. Ngaon wat bendo ya kene ka jing sini jong pi ya Madam Amprin. Ila job la kene ka lain mukhra constituency la san sin. Yele MLA lang juga por arjar prai job lang. Ngarang job tang sausin mila job la sansin. Kadugum tang awang ipi ki perlok. Upra singi stage jaintia one pick gitu ki company. Ki one talk one jeler. Ya ki kun samla samhoy jongi. Mentah kestio artoyo. Kilas dang ban rikret las dang ban babe ya kejing tok jongki kiwan ban kular tungkam tung jamlut larwan ga WPP ha ga jing job big MP election dong IP baro ki kun samra jongi kini yo kam hangno da kam sarkar bapide yo kam sarkar maksimum 1,000 terlicis nam kadum tadi perkat ba pigi kun samra jong ke jala gabi ke jongi. Balengau wan kumu to company, kemau ki company ki bawan penbit kamta minister jaintia, kila ngoblot ki breu. Don ki company ki baong tep pisah ni ka bank ki jongi tep siajar, hadin sipna pinio silak. Kene ka WPP ka lok tik kum ki company ki bawan penbit ki breu. Don man ki company ki bawan di doai. Yung di dengan ini doa pin segai, gar badi room segai dah. Don bar company bang di dengan ini doa pin raiko. Pila over weight pelat, gar badi ro kam trek kamera. Kene ke WPP kam pitik, kum kita ke company ke buan tok, kam tam ye ki pai ba cenong kendong. Hang ni sor terak kita melas buan tok epi. Ngangai pi kinong sor, bon ki breu. Kulanang la start kinum la suban tok epi. Sekawai na kemau. Udip TCM jongi wong ngap supet ka gawe social media ga bagi keren. Wong di TCM ko presiden jong WPP. Ay nga kata blueprint jong pi. Bapi i judge benreo. Lagadai kata kajing ijam pi kat kumu blueprint ladai bapi ijaj beriu wan ngarungan kloy ban join tipu wong kumno wong emadu nginam syai pi pelarim pelat ngapa depek udang isam lau ne ban tu presiden jogo WPP kowe ngakwa ban geli pihang ne man laga por sim kabubet haga kentin ijaj benreu. Wong ngale bahaya ke jaj benreo.
ngang kwa ban keli pi hang ne halai mkra ula le ayu pi ngang kwa ban tip mo pi nong lai mkra pi ayo ka e ka bo president jong VPP ula le ne candidate jong ka VPP ula le sebai tu inga don ke bom 4 don ai ero pe yo bisa pengop kum ha gini gi reu kwa gi reu thok ngalong ngang noi pi ngang la job la sau sin ngam ju thok i brio constituency jonga na kwa ban ong i pi bai madam am prin ro la di thok ngang i tang chi sin le ne arsin in job des no ba chini ai ban job i ha gani MP kam dei ka basuk i ban chu e ni kam MLA nang ni in Lech Delhi tang bai don kata ka jinglong determination jongi ai ki jing job hagani MP election in 3 in 1 ra sipon ki jing mentoy nang menta ka state ke jongi baro pitep bach pang jonga ima palaban nga yelong perlok ba ti hagani kelas MP election ke Beladep how arjar karkendai na himaroi nga karchani ma pala baru ke persai gitu pikata hakon spasi jonga utama pala lajan ne uspa hangani ke last election timenta ngalong ipi nga bat imeda mamprin la along kum sipara nakajuk ayeng kasam nga ngan trebor met bat mensin habarok ni pola de pimiu i nga bawan silonga nga sa ba constituency man gasngi ngalit tur haman lagi polling station ngalit bastiu tru yegi nong chong chong gi badon constituency jonga ngit scam hagani ke MP election karkendai tarik ngin tam kambun constituency jonga ngalam kwa ban kran thane tengah karpa dipi ki perlok nong lain kura baro simya kani ka kabu pinyo MP ru na lain kura hadin MLA ru pinyo na lain kura hi kan sa don ga by election nong itu dengan keren bon tinchu tang ini kentin sajisin ngakit bok kiruyang ipi ai kublai shibun si hajar ngo to kama ong sejuai hayu chan kublai shibun Kublai Shibun ba kaming wan ombon nak menta ketu kejingkren kejongpi hakani ke por pan ngan khot ya kirot mukim ba in ai ya kejingrai kejok i hadin kani ngin sayo ya kejingkren nai kertong jongi Halo. Te ngade kirot mukim. De syukur bat Stepan Son mukim na warjantia na amlarem. Te ngawan menta ban ruai kenang. Kawai kejing ruai bang la dep le recording. Menhakan ka tayo bala dep. Te ban kren sitia ya pi kipaj ba te kum iba ban ker te ngamdang mo. Te sengap ke jingru wai bang khot ngawer ya pi kipaj ba bangin ya pai saka NPP
chot ni yo wer baro laha sone nong kendong iti kadian kamon Menut yang kilong mau kordo Nungday pan siu cak lenti Kopai syaka NPP Ale baro ingin ya teli Dan burung ikut yaki Baro hakakot Temen samlah hakakot Ilong belas gi hakakot Terang li hakakot Ki businessman hakakot Lemus nobha hakakot Minum yalam yam hakakot Woodford! 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 Long live! A long live! Baro! 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 Hakakot! Kumpul kiri paya om NPP tangka parti garo Hendrainim day bangsko tu bakla Ine day ki kentil yang bersya Sisum bagi ladon kamon Sawe nginum syak penbo Kumbagi terang ya karoi kapan Pengin telikum siparan Baro hakakot Temen samlah hakakot Ilong belas gi hakakot 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 Woodford! Woodford! Long live! A long live! Hakakot! 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 Kublay sipon mo! Namap lang bun, ginong kren, ginigirang ba? Kublesibon ba kirot mukim ya to kajing rai kajong ping meneng ala depan benaba hadin kajing rai jong ingin yo ya ka jingkren nai kertong jong in rai kaladon kajing pen kala kendian mentangin yo ya ka jingkren na iba prestun tensong iba dei deputy chief minister jong kajelang Kawang nai. Tak kumlei si ajar ngu kabaneng konge. Ya orang basnong badon burom mo be peniat ya kene kejingalang kejongi ya kene meet ka public meeting hang ni hapo like umkra bat kam tam kade ka constituency jongi Dr. Amprin Lengdo. Kumlei si ajar ngu kini kiri orang ba ki bala ajing kren ki bedon lang sedin jonga nadu i Dr. Ampri ni kandidat jongga parti ke jongi ye don lang ru angne ki working president jongi bro arngut iwei ba Hamlet iwei ba Wailat ila ba Wailat ela ligbe sakawi pat ke meeting ngia don lang hangne ima coming ye bradang shudep ai ye katuka jingkren ke jing pensai hakmat jongpi baro ngia don lang hangne kinong yalam jongka parti baro Kerpang ai kublei ya ka blok Shillong East NPP hapok jenglam jongi ba James ka committee barok kawai kumju ru ya ki women's wing bat ki youth wing ki be trei met ban mensim
klem tia klem dem. Kerpang ai kublei ru yai ba pantin u MDC jong pi u badeiru ukpa ki khun jong i Dr. Amprin. Tengai kublei lang hang ne ya baro kat bangi don iba jon ru i don lang hang ne. Te nginem kwa syu ban ya bon kten tan. Ai ba upai ba leng ba ka social media unyo i. Menede ki pawajar ngut ngia don hang te ya smith. Menta hang ne halai umkra. Ngayo jing tiba nama report election ngi builor ni. Hang ne mar ki parti ki bawan ne ki don kai rang sau phongut lai phongut. Kat ba hangi hang ne syong shit. Shidrem gitu ki jing ruai ne ki baruai gitu ki samla ani ki jing sutrat. Ban jin lalong ka bala ngnya syat adu shiteng mit. Te ka jing ruai ka ba jurwai ki pra bingi ong mansuamo. Ong we urang ba kam de shu ka jing ruai politics ka de ki jing ruai picnic. Te kalaya per bak lebak. Ka ba mangipat ni syong shit sisa tang hakabakum ka ni kapor. Ki jing ruai ki badak kit ka jingmut ka jing perkat ya ngi barok kawai ko mu state president adin bangila syong u state manga ko mu state president bat kumju u national president rengkat kin nong yalam ki bakmat jong ke parti ke jongi hadin bangila rai ban ai tiket ya i Dr. Amprin ngi ong ni lek kumno UAI uban pasiau HI habis perkat siajar sin namar ngilaya serbelut nadong syadong isyem badai tang mai kalong kemi kabala menta ka kenti banra ya kalama jong ka parti NPP tiadin bangilaya dep ban ya slok pan ya keren akan mau ngia syong bat nga ba di Dr. Amprin jar office. Nga ong ya i Dr. Amprin pilong ready ne ep. Kani kali ke jingkot lese ka bakendit. Bat ka deru ke jingkot ka bagen jablay. Ha ka bakadu i ong kosar ngan mlak ban rai. E ngan lech shwa syaying syasem. Bat ngan lech shwa ru ban ya keren ban ya peliu jungmut bat ki leaders jonga na po constituency kata kade ke basngutenat ka ba imla ban ai karai ka bampori mat om dunaya ka artayo laitayo ha ka ba ilalum lalang bat ha ka ba kaddu ha ka way na ki step ilakot ya chief minister yana haying jong i krui yadon ki leaders jong ka konsensi jong i barokaway bat hakajing keren kabas ngutenat kalong baki leaders ki nong kersian barat ba jong i Dr. Amprin ki pelaj ya i da kabasuk mensim bain yele ya kanika MP election. My dearest brothers and sisters, I'm so thankful to be here tonight. You are part and parcel of the leaders of Dr. Amprin Lengdok. You've been together with her right from 2008 till this moment. My brothers, my sisters, I would like to express my gratitude to all of you after due consultation made by Dr. Amprin Lengdok. Ultimately, you allow her to be our official candidate. Thank you so much, my brothers, my sisters. Please don't leave her alone. Please don't leave us halfway. Especially our national president and myself being the state president. Please let us work harder. It's a matter of few hours. We need to go to give our final decision starting from 7 o'clock.
19th of this month. Ki prolog baik kat ki bayos ngau sen ya kajing pensyai jongi na kaliang ka parti NPP. Balai bagi ya syongsit, balai ngi ya khluj, balai bagi ya na kawai ka dong sa kawai ka dong, na kawai ka snong sa kawai ka snong, bat barok lai pau henreu teli ki konstituensi ngi let ban pensyai pajba ya kan nongrim na kabenta kanika election MP kaban long hakakat kendai terik kadon kadauba kadausan bat kata kadauba kadausan kalong namarba la laitem ngilapha ye mapala na ka uniform jong ka kongres kabangaru nga nga burom ya kanika parti kumaong uba wailat meneng atay jan barok ngide kabami na ka parti kongres TKA kabajia KA kabala pelong baka parti kongres omtang hapo Meghalaya Henry hakari India barok kawai menta kabapli kelahir arsut Tedei nakatakadaw ka pelong yangi bangit perkat kia ngihap ban simti kum ka parti NPP kamtam ni sensyar ya ka sorkar nado mensepsnem ar hajar ar pulai ngiong ba menta ka genti ngimdon kamsyu bandang pa dai mapala haka kerteng jong ka parti kongres namar hangtei hadelhi latikena kinsyong haka opposition manu ban kwa ban yale election ban dala job ban lechong syaka opposition mdon uwei pa uwei ubay yale election uban ong ngakwa ban job bat bangan lechong opposition lada don uba kumuta kabamut direct in pasisan care dainam day numdon baro uban ong bet gikwa syong hapok ke sorkar ngikwa sensyar yakari lane ka jela kata kadai ke nongrim henrai mentangan ya tu ipi ka wedei bat ka parti kongres kata kamdon syu ka agenda balai kamdon ka agenda namarba haman ka wei pakawai ka state ka kongres kadu no ya kijing sensyar nang takal anang hiar haki benta bad hikil yang barok nang takaba arpat lasdang ya mi yeng borok ki bepli ki to dong yalam ki berat ba mensua barok hoj laya milut balai ya mi namar bakiong kayeng kabapat bat kabapra ngakan mausa sisin ngalaong tengko perlok kongres to ya jom kloy nakane kaling kabastangkan no kono kan ngam lem gebtang ini yap jelop te kata kabang hawakwa ban pensyai api mdei mengakwa ban kedau kti ya no nuro rega keren ya pi ka jing sisa menta ka kenti ban penjob ya ka kongres kamdon jumut mdon jumut Balengo ipim don jumut piken mau ne pim ken mau kai kebajia ha u ar hajar kat kendai kasau kasian ga besar kai ruai utu samla menewong kasi ebi iba pala yo tiak lengai senei bepli nomor bob don te kabor kai kebajia ha North Eastern State ya syatang kali ya kawang mau mito itau su habi kala jong itu kejingki kamang blow keren su pitip ne pimtip u national president u Konrad Sangma ngambase ban ong nga bat nga ngambase ban ong katanga mablem naman ngam sotenat ban ong nga singa ngilaya lum ngilaya lang ya ki kenhon political party barok nang ne na Meghalaya kabakun toplang ya ki kongres bat kumjuru
ya kan North Eastern States barok away. Ngakan mau hakato por I Dr. Don u Presiden Berim jong ka UDP ibam kwa I hadwa rublay. Itur ia don lang hakata ka meeting ka baha ngia syong hangte apo gawati. Mat ka ka bami nang ta barok ki political party nado Mizoram Arunachal napo Sikkim Manipur na Tripura Nagaland nang tanah po Assam kia don benta batkarai ka bangisim kalong ong ki political parties barok na Northeast ngin syania ha un national president jong ka NPP ba un bo appointment banya lek sa Delhi bangin submit ya ka memorandum nakaliang ki political parties barok ha Northeastern state kabakan tupru ya ka jelami kala jongi ngialet sa Delhi layo ya ka appointment badhangta un national president jo ka party NPP ula submit ya ka memorandum how prime minister jong kari India bat kumjuru how home minister jong kari India u Amit Shah bat ngia penpauru ngia keren hangta barok kinang yalam jo ke parti ki parti ba per ki ong ba ngilong persya ya kane ka amendment bill ka ba piwarna hadin kato kane tayo ngane haslong ngialum sa kawaipat ke meeting ha ke ngisyong lang bat kiseng balang barok bat garu bat kasi bat jantia ngia lom makamna jong chief minister jongi ngia syong ngia pleu jingmut namar ki kon samla ki bapliru ki snau rit mensem bat omtang kata ki khloit ki sitom ki dutia ki dudem namar ba ki shepting ya ka jing pentrekam ya kaneka amendment bill kay kabajia ha ka bakadu nglasim garai berkata karai kalong sa sisen pat nami kalaya u national president jongi u chief minister jongi u ya lambiang ya kakunhun jong kiseng bahalang barok hakabengi lala ban ya kendo ya u Amit Shah u home minister jong ka sarkar India kabas ngau ternat ngane thu epi kae ka outcome jong ka jingi kren jongi hakata kapor kabengi kendo siteng mit kai ka outcome ngane tu ipi haka bakhadu ong u Amit Shah ko sangma hadu kadne mesem sitom medatre sitom melum yalang ya ki parti baro North East bat kumju ya kiseng balang baro na kajela megala nga ay ya metang kawe ka assurance bat kata kalong ladangi pentrekam ya kasi ebiru Hanrei ham Meghalaya nga pentingna bangin pelait no ya kajing trekam jokaan kata baleng sa ong ya pi ba mentak ka kenting idon kam ya kabakum kani ka party badru hapo ka jingalam jong u national president jong ukorna sama ngidon kam nakatakadaw ban penjob saya I Dr. Amprin ba inday mairu kasur upay ba napo kabri jong u henyaw trep kabangiong kasilong parliamentary constituency ban napo tura I akatha ibanlong usimpa usimsong rengkat bad I Dr. Amprin da kine ke arungut kilong kami nga kermen scam kan pensuk yang national president kan pensuk yang aku state president kan pensuk yang ikum ke parti hakabak kine ke arungut ki donro kabot kabak kordor hangtei hapo kador barba ha parliament kata kabangakwa ban ong yapi ko ba jong kalayum kra ka Shillong East pidai ki bastat pidai ka Jabeng jong ka jela Meghalaya jongi sngau bah wat sngau tu bakla ngidon kam ya ka jingking syatei syapo ka dor barba
Namar ngai idon kini ki parti ki bertemai kaptam. Jet yangi bangin penkela ya kadur kadar kasan hima kasan pertei hapok kejela mekalea. Hana jet yangi penjob yangi bangin penkeladur ya kami kalea. Daka bagi job hukum UMP ngangong hai. Pin penkeladur kum doang teh. Piku aban penkeladur penkelang ni se. Hadal ini ban penkeladur kabamut nengkong lada don ki an giba persya ya kejela. Dai ban yang persya ya kata. Hendak pinong pi penkeladur ya kasanya hima tikan sayang ni ken. Pila yo sangut ki emeli. Kane ayu penkela. Kinong Krisyan jong kini ki parti kabanga isnei kolong. Nalor bala penjob don burom ki saungot ki MLA jong ki nakine ki sauteli ki konstituensi. Endala job haswaban job sywaban yala election ki ong to penjob yangi kenang ba. Ngin warna ya karoy ya kapar ngin warna ya ke development haki konstituensi jongi dakaba ngin tresitom mit labatsngi andala job election kamdon ngata ke subjek jongki mangi bro abila election ni Dr. Amprinu ngatrai katu por bayale ya election yong penjob yana bangan long ke jingking sya sekretariat kata ta kebedon kam angas nei kono Krisyan jong kene ke parti ke betemai menta pipen kela ya kasur bat kadur jong pi pilong penban ka jingking ya ki pajba jong pi syasurok yang hasurok ka jingking ya ki pajba jong pi ban song kelan mengor hantai hadis dan keret dai mengum kata hang to tumdon development. Mdon development hang to. Pinya aja serok hang to don development. Wanas ketriat se. Teti kecing hang jong prestun. Teti kecing hang jong kornat. Teti kecing hang jong kaprin. Teti kecing hang jong coming. Kibalong minister. Katakan. Bapin long. Kinong mikmat. Kisah keripajda. Jong gitu ki konsesi renga ong ye pi da kabakia kemensim peto ba kakam jong kan ke parti ke bertemai kolong ngiteng don kam Malaysia sekretariat ngidon kam balai bansong kelan mengor tang hasurok kata kabom don nongrim kajuk jong ka jengnang ke jirsta kam tam ngong ye pi haki digipor kiba menta. Kokon samla kiba syak yalam bakla haka jingmut haka jing perkat jongpi. Ngakwa ban ong tang kawai. Sngau bha. Anda pipoy haying da perkat daki hajar sin. Yo kajing shit kajing klut jongpi kalong haka bakhaddo tangkum ka eryong. Kata kadai kabangakwa ban kentu ban kenpam ban kerparu yakikon samla tos ngau baha menta ka kenti longki breu ki bapet jingai bat Krisyan yai Dr. Amprin lengdo ka kentei ka bela bit labiang nadong syodong ka belayo ka training ontang nalade ka training nadu kapor jong ikpa jong i unong yalam jong ajaj benriu jong i haka to kapor ubala contribute ubala warna ya ka roy kapar ka jingker khu ka bakrau ya ka jela ka jong i brok away kemati jong i mapitar nginem klet lanu kibaduk kibasuk hapai kemat syatai semau diang kiba pang kiba sitom haka cakap begini lech segawati haka cakap begini lech sete jabilur tang hapo nekrim skalabian kata kadai ke contribution uta de uba edri
Arai piedri tangda kebahala, tangda kesentur, tangkania kabamjulut, le no ei. Kan mau bahai kata le no ei. Sengau bahako kilong keme kilong kepa nakata kedau ngakwa ban kerpat kerpon pi hakane kamit kerpang ya ki pajba nong song snong jong kalay umkra kabadeiru ka konstituensi ka jongi Dr. Amprin lengdo ai ka jingjob kabadon burom sengau bahawat penleno kabut tongin namia tia yadem menta kamit lasai kamit ban lasiski kamit kaski tebut kalong hakakat kendai tarik kenang ba inyo ya kajing job kabadon burom ko lait umkra baik pilasei ya kiklor napo jong pinang ni pilasei uba pitar pilasei warji lendok mentapi seiro yai Dr. Amprin lendok ngina ka sorkar ngina ka parti nginem kuet lanuru namar kata nga kerpat kerpon ya pi tongin namia tia ya dem ngin ya trei sitom bangin yo ya ka jingjob kabat don burom tongin yo onglang laisin laiwat ban edau ban ngiu hakakot tora bahamo kiti bro hakakot kumle yepi siajarngu Kublai Shibon, iba Prestun Tensong, ibalongi Deputy Chief Minister jong kejela kejongi, nak benta ketu kejing pensyai, bat kejing kren kelum kejong pi. Tisi sendan hang ni kapor, gin yo ya kejing kren, na i kertong MP jong ka NPP i Dr. Maisel Amprin lengdo. Si hajar ngo yai ba PS nong kenri ibadai rang bas nong hakaju kepor i chairman jongka lajum kra dorbar pelun si hajar ngo yai ba theory ibala senran yai chairman jongi banwan ban songknor hakani kejing yalang jongi menta kejanmit kayeng jongi kaburom barabor yakadorbar bat ngin yai burom nakapor syakapor wadla kiwei ki parties ki bawan ban pelong meeting hang ni kim shim itu yepi kum kadorbar kabadai kabakmi kabapet iginong song snong jong kalaj umkra pelun ai kublai yai ba Prestun Tensong Honorable Deputy Chief Minister jong kejela kejongi Ibadairu State President jong party National People's Party ai kublai is a coming one umban but ikong kibalaya pelat bor kenang banwan bandon bentalang hakani kerensan kejongi hangni haka constituency kejongi ban ai kejing syakri kejing ya selok lang bat kejing ya trailang ringkat bat ngi kublai shibon sahabat madam isa wailat miki shelah ibaklem ino yang i Emily kejuai i chairman jong kemuda bat kiwe ki kam kebaiban ibaklem la bansyong haban dekut kejingyalang jongi hang ne baro kini ki paralok jong kapati kejongi ha kejingyalam jong i working president jongi ibadon ringkat bat ngi hang ni iba Hamlet Darling sa mapi
Bat ki sipai jong ka NPP haka state ka jongi kamtam nelay ka East Khasi Hills ka Jaintia Hills Kulumlang ka Ribhoy District Barok Kaway ka West Khasi Hills kibalaya senran yanga kibala do thia do dem kibala pen itu yanga ya barok kinong yalam snong kiseng balang kibadan kam kinong yalam niam kiseng long kami kiseng samla kibadon hakitu kisnong barok kibangalala banyo kejat hakini kisan benai jandap hakajing ya lenti jonga yakne kakam kabangahap bantrei namar kawan kajing kentu kabakerki na kabenta kabha kamiat lang jong baro sa sngaubha ladadon hakanu kadu kapor bangilala ngilak bakla ne ngiklem itu ya kajing senran jong fi bat kapati lang baro kaway sngaubha map yangi Henry klem officer taraikan yangi banpoy katu teli kisnong ki bangalayat hakini ki kendet benai baladeb ngakwa ay kuble ye fanten EMDC iba hapneng kani kakam kabakirki bad hapneng ki dibit ki bangi judon hayeng hasem habangi penkre ya kani kajing ya lenti kajongi iba jumap yang hakapor bangali bihit pali kayeng kikun ngai ahibatin bali laleba ya kayeng jongi ngai kublay yai wei pai wei inong tray jong kablok jongi hakajing peniat jong ibat James bat ka team ka jongi ladang asim ya ka kerteng jong pi iwei ngatharai kani kamit kan sa chuslem bat giyeng kisem ki jong pi kin sa dawa ya ka jing don kam jong pi banled syakikun kikti ban pej ban kmi yaki kamyeng lajong si hajar ngo barok kidong kisnong lai pau khandai tali kita ki boots ki polling stations ki jongi ki balale bhayanga haki snem banga sakri api kom ka MLA ngathamai don na pedeng jong pi ki ban ong kamadam ka yangi pimday ban sngaw kumta hakapor jong iba pita ipa ba jongi usahem bat tiang bat tep men sem jong pi baro piru pisya ya iban lech sa Delhi kumu MP namar hakitu gisnem kajing dawa kawan bat iba pita ila pendep hok ya kasakri ka jong nakabenta ki Laipon Rail Tuliki constituencies hapneng ka jing pang sini ka jong kabak ka Henry iklem ino bat ila sim ya ka hukum jong kapati jong hakatugapor by day ban ya kalat umkra namar ka jing dawa jong kita kikam ki bakerki ha parliament kajing no senyang jong iba pita kilalong sisya kibangimla manyutang ban hakum kani kasaw kasyang kum kakon ka jong ngaru ngayo batharay nga hampan sacrifice yaka immediate attention jong ngaya fi henry pimday bandon kajing artatin ublay unsa say ban mi plipat yaki badon hok
banlong MLA jong fi ladang a job ya kanika MP election. Kajing kali ya kinong song snong jong ka 16 East katakalat kra malki terter. Hato pijudu namo hakapor ba iba Peter election Delhi. Ngas ngaw pila nang bon kijing kerku hakajing long MP jong iba Peter. Bat kayeng jong i imat kadehi banyat ya katakalenti. Banum long kita kiba perkat tang ya ko constituency. Henry kiba wan sekmat. Habaka party ka bangidon ka hukum yang iban le ya ka election MP. Ngangas ngaw bapim day ban benyaw kunong la kra. Wat benut yang namar ka destiny. Jong kayeng jongi lato lupa. Ngam simpoy perkat. Baiba Preston u Conrad Sangma ka cabinet brokaway kin penbor yang abad le ya ke MP ngam ju po snew bangan hab yad bad bot din ya ki dinjat jong iba Peter kat sabangalet kanam jong iba Peter yai perto kisnong kitau kiyai ken mau ya kajing la kajong i bain syakri ya kari kabri unyaw trep unyaw skum ngangas ngaw balada kaladay sa kapali jonga bangan len lade bangan let sa Delhi pidey bandon kajing syania ngalet namal ngatip bangan sa tray shitom nakabenta ka balang jong kari kasi jentia ngihap yeng rangba bat ngihap not ban kren nga sumudur imat day kataken baka pati NPP kayo iha ka ngan tray shitom sa Preston pilayo i ngam simsong tatsyo nado bapikan tuyang bangan simti ban penkre nakabenta ka MP election sa Preston kayeng kasem ka jongi ngila penkre kat bangila ban poy siya katakatong kabasa sa kadaistang kakurku kakurdo jong kinong song snong kalat kra pelat yang kerku yang syania baka amperin kahapban kemi ya kajing duna jong kajing don kam ya ki MP kibana ka sarkar kiban late yasno bat ka sarkar hari India mapi kinong lat kra kibat tebreu teblay kiba ito yala kajong kanong rim niam lajong tonget baka amperin kanom siya ya kano kabanben halor kajing lajlod jong kaniam kabangimon banbut pigay banget kata kakana BJP kaba manore kikwaban pelong isu yang kamdon jingwit habang ilet sa Delhi bat ladapim don haka sarkar pin sayo ya ka result ka bapiyo i katsan snem hato pin kentat bapin wat tang ya ka jings ngaw badon tang kaway ka party bat kandalet susyong kay sa Delhi ru kamper kajing do nong jongi piday bantip baka MP kaday bantray sitom banpet baki jing dawa jong kajala hap ban ngap da kasarkar kami kito ki resolutions ki bangila shim kum ki MLA nakaway kapor syakaway kapor ki yai syong syakendong jong ka parliament bat ladangala ringkat bat ka support jong ka MDA 2
ha ka jing yalam jong Conrad sang ma badi ba Preston iba ngau ba bat ki councils of ministers nget kan sawan kata ka jing kala bat ngiyo i ladaki MP kimla bandon haka jingya khana kabayajan bat ka sarkar kme ngin let nakaway ka por syakaway ka por ngin ra pas ngap yangi bat ngasngaw ba ka party NPP ringkat bat ka UDP ringkat bat ka HSPDP kilale ya kababhatam banya selok kom kita ki North East Democratic Alliance banya saat ya ki issues lang bat ki wei ki jela ki badon ha ka North East ka jongi pidai banget baladadon kano ka kenram ka kong amperin kan mi madan kan pensyailem bat kan pensuk lang ya kane ka politics jong ka jok menta ka ba ikloy tartar don come ya ka long kme bakan penjai-jai ya kane kasaw kasyang kabasdang mantelep yangi ban bam do yangi para mangi ngakular yapi kinong laj umkra ngado mene nga syong hakate gejaka ngapet ki khmat syakibriu ki bayang hakane gejing yalang bat ngayo i wat kito ki balai no yang ahau arajar arfulai menta piyeng hakane kalempung kublai sibon bapilawan pai syala kajong ka kami kublai sibon bapilawan pai syala kajong ka sarkar namarngan ya tho ye pi klem ka sarkar laj umkra pilayo mat son snem nga syong nga opposition tang kasurok kababit kababyang klem la banwan ra nakabenta jong pi jong nga kasurok kabasyu serdep tang mandep nakaway kasnem syakaway kasnem son snem let pet yakidong kisnong kijongi kakapating kabangiyo menta kawan hadin nyaw snem bat ngidey banyaro ya ka NPP bakalale ya kata kublay sibon ka NPP what klep ya ka kajongi kajak klep baro piot ya ka hato menta anda ka leader kajong pi kalayas no bat ka NPP ka jong pi kambhamo hakidong kisnong sakhihi mafi bat pidei ban kan mau kajing yarap jong ka NPP kan nang wan the sei syakane ka constituency ka jongi henry pidei ban kan mau pidei ban pelat ya ka leader jong fi da ki jingker ku wat benyau wat kuslai namar kalat umkra kala sei madan bon kinong yalam kibalak lepa nakamenta ka snong kataw ngampat juyo sngaw bandan uweiru UMLA uba syong klikti syania haublay pelat yang ada kapesuk wat kuslay tengkat kabangasyek kuslay kalong ikaira hinyosnem tangkam lele namar ngatib hakapor bangayale election ningkong mga pipenbor yang Igrezel idon tang saus nem siteng ijet idon tang sis nem arbanay kinikikuan kilahe kilasan balay ngan puslay nem tay kada kam lele habang ilong nong yalam ngihamay tilot ngimday bantengkay bat ladang alet mga sa parliament kinong lat umkra kin risa batap ya kakti habang awan lam ya kicingker kuki babon nakabenta jong pi ya to ya nga katsan snem ngilapan job don buram ya UMP ayu la ayangi don namuna klem don namuna ngan led ngan kmi ngan pet ngan wat bat ngan mon lam kicingker ku ya pi ngam tep ke ai ka banja ha ka MLA
ngamtip kay kabanwan ka result. Nray nga ngatip kumbayang iba pita ha police point how tayumat ngin yeng da ka jing scam. Badladang ala banlong ka klur jong kari kumalong ipa. Ka jing kerku, ka jing yaro siya iba pita bad ikong kwen. Kiblawan lam hakani ka patay yakikon kumagi. What kuslay? What dig? What benya ka NPP? Piday banget. Lamdan sa ka NPP. UMDC jong pi. Usyong kalia. Usyong hakendong. Menta ibatin ilalong EM Hapot District Council. Ngidi bantap kti ya kata. Kala ito ya kayeng kasam ka jongi. Kaway ka minister uway UEM. Mano banyo jing bantoy maximum. Mday mapi. What you kuslay. What sya. Ya kata ka jing pensyoy jong manore. Banwan ban penjot yangi. Kalat umkra. Kalasay na kayeng jong iba pita. Ya iba RG lingdo. Kublay sibon baba. Piru pila hikay sibon kiki nga. Piru pila pan nga kum no banlong nang ba banyang banum tiang habakren. Ngiwan na kum kata kalong yeng. Bat ngan ong hang ni bagin ngap baro kibakren ben nga. What ay nga ka trial ha ka social media. Ngalalet syakot hakaway kasgi. Ngan sayo ya ka jing kerku bat ka jing light load na gijing keno jong pi. Pin kan mau kaway. Ngan ya tro ya pi. Ka jing long nong ya lam jong ka ying ka sem ka jongi ka klem wan tang da ka jing sok bat ka jing sngaw ba. Kat do na do ipa sa ibaba siya nga lalen shop lakeno la syukwaben bangin yakno henry nga ong yepi kat ba ublay udang mon bat mapi pikirku kayeng jongi kandon na kabenta jong pi day banget ya kata bat nga ong yepi nga day kanong laj umkra lakhala pun yang nga hakane kasinong kabait ka jong pi ka jong nga nung panleran yepi nganong pansarwakay ya kajing syania jong pi hakayeng kasem ka jongi kom balale iba Peter bat iba RG syania hakajing yalam ka jongi kajing yalam ka bam juthet ya kabot jong pi sywa ka election ngampat jule ya kata bat nginom sedang manle ya kata lado ruem henry ngin ri kendong ya pi ngin sumar ya pi ngin don nakabenta jong pi nginom long kum kita kinong yalam ki banot manyang banong katulop day tang ka jonga bat kon kikti jonga lano kanumi kum kata pilayo mat ya kani ka jing syakri ka jongi ya iri kendong ya kani kan mau ya ka kong amperin hagi jing duai ki jong pi bat pingen Pinyo MP, pinyo ka MP ka batray sitom. Ka MP ka pamapi baro, pin perto bat pinong kaday ka brew jongi. Ka brew jong kiway. Nganlong kata kanuksa, bat ngan bot igidin jat jong ipa badiba. Bat nga kermen, bahadu kasngi kajingyap kajonga. Nganyay long kanong yalam kabasyit rahem nakabenta jong pi. Nakabenta kilay pusan teliki constituencies pat. Nga kmilenti. Bangan yo ya kani kakabuksiar. Bangan syakri saya pipat. Kumbanga syakri ya kalaj umkra constituency. Pinyo kajingmat. Jong kikti kibakloy ban kner syapi. Haba piskia pisyon. Pikendo mau siang. Ngen bat kali na gine kibayang hakmat jonga. Ayu ka amprin kale. Mday ka amprin. Henray day ka bor ublay. Bat
kajing iet jong kapati kabangilaya don nakapor siya kapor. Kublay sibon ba preston bat kapati NPP PI ticket yang ngahu arhajar arpulay. Ka election ka ba itrim nakabenta kayeng kasem kajongi. Henry, lajom kra, piklem yang kajing job kabadon burom PI yang siajar go. But baro kilay pusan constituency skin pike mat syapi hakas nginyo bon. Kinong kalat kra kale kumno. To kilay chekiyeng kisem kijongpi. Igrazel, ijet, ifanten, kilarong yeng nakabanta jong abat ki team ki baper jong ishiki dong ki baper. Team by eight jong ngam don kentin bangan kren ya kajing lep ha jong pi ya kayeng kajongi Henry tunget bangan yai don bat pi nget kum ka MP lesi kajing ya rap jong ngaya pi kanang kraw arsya syania bat nget scam bakat parti NPP lano ru kanum day ka parti BJP kibakwa ban pentame ya pi ay kin persyang Henry ken mau kinong ya lam jongi haka NPP kidai kibriu kibanget ya ublay bat baburom ya katakan niam kabakidon ngidai kajat benriu kabanang banyaw kor ya kajinget blay wadju ngap yano ban ngajuong kanlong leno ay ya kajing keren jong kiway namarngi kinong yalam hakapati ngila depen i yapi ya kajing kloy kajong iban rai nakat benta kajing bha jong kajalahi brokaway प्यारो भाइयों और बहनों देख रहे इतने लोग हमारे सामने हैं देख रहे न्यू कॉलोनी से आया नौनम्बा से आया केटिंग रोड से आया बताओ कौन से दंग सारा दंग में आप लोग आया है अभी आपकी MP दूसरा जगह जाना पड़ेगा हमारा पार्टी ने अब सुना है क्या बोला बाप्रस्तोन कि हमारा स्टेट हमारा सर्विस चाहिए पार्लियामेंट में अगर अब विश्वास हो कि ये जो हम कर रहे हैं आपकी देखभाल के लिए आपकी सुख दुख के लिए है हमको मत छोड़ना है जैसे हमने आपको सेवा दिया है कितने सालों से पिताजी का जमाना से आरजी लिंगडो का जमाना में अभी हमारा जमाना 5 चुनाव आपको हम जिताया है कितने लोग ये प्रिविलेज मिल जाएगा कम लोग हैं लेकिन मैं आपको बता रहे मैडम जाना दिल्ली के लिए छुट्टी के लिए नहीं काम करने के लिए हमारा देश हमको चाहिए है अभी वो जो सुर जो आया हमारे दिमाग में और हमारा पार्टी के दिमाग के बीच में वो सुर बड़ा सुर है हम लोग चाहता है कि हमारा स्टेट इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से सेवा चाहिए है लेकिन MP दूसरा पार्टी से 15 साल के लिए गया है बहुत दुख हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अच्छा हुआ कि हमारा चीफ मिनिस्टर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स तीनों और पूरा कैबिनेट के साथ साथ वहां पे दिल्ली सरकार के साथ में हम लोग रास्ता पहले से बनाया है मैं आपको इतने वादा देना है मैडम दूसरा काम अभी करना चाहिए है आप हमारा साथ हो जाओ आप आपकी आशीर्वाद को मैडम फिर दे दीजिए और आपकी कीमती वोट हमारे लिए दबा दीजिए बटन में हमारा बटन पहले वाला बटन में और शायद रिजल्ट भी पहले ही होगा मैं आपको हाथ जोड़ करके
धन्यवाद देने हैं कि आपकी वोट से और आपके विश्वास से आप निकाला एक औरत एमएलए जो 5 चुनाव में आप लोग जिताया। क्या आप सपना नहीं देख सकता क्या कि पार्लियामेंट में एक औरत आपके लिए फिर जाएगा? ये शायद हो जाएगा, लेकिन आप लोग डरना मत। जैसे वो आवाज अभी आप सुन रहा है, शैतान की आवाज है। डरना मत, हम आपके साथ होगा। अगर खबर आएगा हमारा कान में कि कोई आपको परेशान करते हैं, बस आप देख ले खेलो। मैं आपको बता रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां आप लोग इतना सुख शांति मिलते हैं, दूसरा जगह कभी नहीं मिल सकता है। और कौन लेते हैं ये सुख दुख? अगर आपकी एमएलए नहीं लेके आता, मैं आपको वादा करते हैं, अभी जा रहा है पार्लियामेंट, और आप देख लीजिए अब की मैडम वहां पे चमक करके ठीक तरह से काम कर लेगा। वादा कर लो कि आप लोग हमारा साथ ही होगा। कर लो वादा, हाथ ऊपर रखो। जितने लोग, जैसे कमिंग वन सर ने बताया, सिर्फ इतने चुनाव जीत नहीं सकता है। जाके घर घर आपकी सहेली के साथ, आपके रिश्तेदार के साथ, आपके भरोसे वाला लोग के साथ बातचीत कर लो। और जैसे पहले इस बार भी मैडम को जिता दो। तैयार हूं? Kublai sibon ya pi baro. Banne bangawan ban pan ya kejingker kujonga. Nakane kejo kejaka. Kapa iba Peter ilajuan. Iba Arji ilajuan. Nakayeng kesem kejongi. Ngiai kublai ya pi si hajar ngo. Ya kejinglong kebakloi kejong pi bani kersaning ina kawai kepor sa kawai kepor. Ublay kejing sok. Ublay ubabha. Ublay ubanginget. Ngidai ka jat ban riu ka batip riu tip blay, but ngidai ka jat ban riu ka ban yada, ya ka hok jong ka long kami ban yo, ya ka hiar pateng. Ngimday ban sya, ya ka tabakan kela. Ngalong ka bak kloy, ban ong yapi, hakano kanu kapor. Nged, baka kong amperin. Wala kan like sa parliament, kandon barabor, hasenda, jong ka jing im ka jong pi. Banya lamya pi syaka laway kaba pernay kaba scam bat kaba don jinkermen tang ni kini ki kantin nakaliang kejonga badi ba fanten badi krazel badi jet ni ai kublay pi si hajar ngo an khat iki kuan badi tin ban wan hang ne nginya nakti lang bat nginya pertalang ya ka symbol jong ka NPP. Kublai sibone kong amprin ibalong ikertong MP hakanik election mentar snem. Kublai sibon yaki kentien ki jongpi hakaba pilapan kan mau yaki por baki snem kibana ka ying jongpi nado ipa jongpi ba pita inmen jongpi ibob mo iba arji lengdo ibob ngi khot iet bat mapi menta mapila syakri yaka lain mukra constituency ki padba nga thari kila sungthu kila syai ya ki jing pensyai ki jongpi bat kabasa kalong satang kakakhandai tarik te hakani kapor ngan khot pat ya iwan poi lengdo ba in ai ya ka jing rai ka jong i
Iwan poi di parajongi na Jainti Hills ay kajing thap kti ka bakraw ye i. Halo. To ngai kuble pi baro ngam kwa suban sim ka por namar kalamit. Te ngakwa nang ban sim ban ai ka jing kuble pi baro ki nong lai mkra. Nagaliang jonga kumba ongi Dr. Amperin ngakot iet i deng Amperin. Te ngaru hagani ka por tangka we ka jing kerpat kalong bangakot kerpat nakaliang jongi ngikot ipi ki perlok bi baro ki badan hang ka konstituensi. Kani kalai mkra na do banang ret ngatip ba kalong gadok nut jong ka sor sulong hakajuk opor kalong gadok nut jong ideng Amperin ngikermen scam ba ubleyon yalam yai tangkawe ngakwa ban kerpat ip hina kaliang ka family lingdo kaliang jonga nga encourage yai ideng Amperin hakajuk opor nga kerpat ip hi ki nong lai mkra bat ki perlok be ki bawan ki weipat ki jakan ki we ki konstituensi kan mau nginem la ban job ya ka election nginem la ban job ban point sa kathong ladang ngiklet yau blay u babu bat u budget bat u penlong namar kata kadaw nga karpat ipi anda filmi na kaneka meeting sngo bahan na pila poy haki yeng kisem sim ya ka jingkit kli bu ya ka jing dawai ka bari ka jong pi ka jing dawai ka bajar-jar naga benta i Dr. Amperin kenang ba u blay enjiet i ba inlong inong yalam jong kajela gajengi bat kajat benriu gajengi lasai tetang kini ki kintian ngam kwa pan penslam ngai ku blay pilang baro kini ki jing ruai ki bengila sna naga banta jong idang kilong ki bangiyo i ba ilong inong yalam jong ka state gajengi bat ngi up jing kermen ba inlong ru inong yalam iban lech Delhi halak sabha naka banta ka roy ka par ka miet ka baha bat kayap ke im ba in pek naka banta kajela gajengi pinyo sngo bangandangal ruai kini ki jing ruai kin mi ki kentin baki kam ki ba i ilale haki por ki snem ki ba ya shadin kominong yalam jang ka state ka jangi dengan ngan sim ya kene ka por bat ngan ruai hapedeng jang pi lada phimla ban ruai kene ka jing ruai su ai tang ka jing thap ti bakal long ka dak ka bengi ai men sim ya ideng Amperin Dr. Amperin ni balongi kandidat jong ke parti NPP hagane ke snem. Kong Amperin nang ya caprang ki kambak rau kila nang pau kum nong yalam pi prat lenti labun stampi ai syakri kum ilong kmi kim chu aili pi lalong sisa iklor jongkari Kong Amperin nang ya caprang ki kambak rau kila nang pau kum inong ngam pi prat lenti labun stampi ai syakri kum ilong kmi pinju aili pi lalong sisa iklor jongkari telingin yang ban kersan ya pi sembal kakot jongka NPP Syaka thong ban ken jo ngi kmi lenti hir hir ngi thrang ya pi ban long MP lawe kari tungin ya teli ban roy ban par ka chela jongi lama kakot to ngin ya kawe knang bante lakam ya kijing
Banwan Rashibun Kijingkala Ajala Meghalaya Kakot oha kakot Ngin yai trôi mi nọt thập Banwan Rashibun Kijingkala Ajala Meghalaya Kajing Shakri Bapila ai Din jat jong pi Ki ai pernai Yuduk yurang li Pi ai Shakri Barok lenter kisni Nong rimbas kem Pi yang bantai Klem ching shep ting kabut Kabor pi say Telingin yang ban kau san ya pi Sembal kakot jong ka NTT Shaka thang ban kenja ikmi lenti Hir hir itrang ya pi Ban long MP Lawai kari to ngin ya teli Ban roy ban tar ka cela jongi Lama kakot to ngin ya kawe Klang bante lakam ya kijing Kakot oha kakot Ngin ya trôi mi nạp thập Banwan Rashibun Kijingkala Ajala Meghalaya Kakot oha kakot Ngin yai trôi mi nọt thập Banwan Rashibun Kijingkala Ajala Meghalaya Kublai Shibun ni Baro Kublai Shibun lek sup tiak sup Ngin se khando Pat hakawai pat ketuar Kublai Shi Hajar Mu Kublai Shibun Kublai Shibun ba 1 point leng do ya ketu ke jingrai ke jongpi nalor ke jingkren ketu ke jingrai ke lanang pen saat perhem susu ya kini ke jialang tinga taring la poi sak benta ke bajan kod artan bada kani ke por ngin yo ya ki kintin ai kublai la di ke vote of thanks na I gracel leng do Kublai Shibun baboy ti nong ningkong ning shap ngakwa ban ai kublai ya ublai nong buat nong tau ubla ai lad ingi ban penlong ikini ka program ka bajap hakini ka janmit nga ai kublai ya isong kenor jong kani ka meeting iba PS nong kandi kamba khot iba boy thank you ya I nga ai kublai kerpang ya I deputy chief minister iba president song iba la pin sha ya ka nong rim jong ka party shangi ki patba lang baro thank you sir Tinga ai kublai ru ye iba wailat miki shila iba coming one umbon but ikudim jong iba Hamilton Darling iba Daniel thank you iba John Karshiying iba James Lingwa iba Emha Lintan iba boy iba theory but iba boni thank you so much bro nga ai kublai ru ye kitrai jong kani ka jaka ka bakila ais ngobha bangin Pindon kam yakini ka parking lot jengki ban pelong yakini ka meeting. Ka jingko blay ka letru syaka team baro jangka Shillong City bat ka East Shillong NPP block. Ki bala tray shitam hakani ka jingya lenti jengi ban pinkre yakini ka election knang bangin poi syaka thong. Ngai kublay ka bakirpang ya imei iba itu it mapi kumi madam. Iba long ru ikatan ikatong jong ka party hakini ka election. Thank you ma. Ngai kublai kam tam ya phi ki pat ba bro ki bala plat ya kapor ka ba koridor ka jong phi ban ya don lang bat ni ban pin singan hakini ka janmiet
ngai खुबले शिबोन भी प्रिय भाइयों और बहनों हमारा तरफ हमारा घर की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आपका समय दे दिया इस समय के लिए हमारा एमपी इलेक्शन के लिए और हमारा माँ के लिए आप सपोर्ट कर लिया थैंक यू ते nakaliang jong kayeng jong i kerpat ya phi pan kersan lem ya i madam amperin daka bapin shon ya kasyap hakadur jong ka kot kublai shi hajar ngo ha ka kot ha ka kot ha ka kot kublai shi Kublai Shibon Gresel, ya kitu kikintin ay kublai jongpi. Nilapoi siya kabanta kabakut, jong kani ka jialang ha kani ka janmit, ha kani ka por, nga ay kublai, ya iba prestun tensong, ibalong i deputy chief minister, iba don lang ha kani ka por, kumjuru iba kaming wanombon, ibalong i MLA bad minister jongi, kajing kublai bad jingkit bokir wiang kalet siya i Dr. Mazel Amprin ni balong ikertong MP nakaseng NPP kajing kublai kalai ru sai pararang basnong iba teori murbo iba John Kharsiyeng iba Hamlet Doling iba Wailat Mikislai balalit no sakawai pat kajialang bad ya baro kini girang ba bad kilong kemi kibadon hakani ka rensan kiblawan ban senran ya i Dr. Amprin hakani kajialang dang menne ngidang yawan ya ke meeting hapo DC office kumkirang basnong jong kalaim kra kentup ya kirang basnong jong kesor shilong bar kajing kerpa jong DC kelong ba nakaliang kasnong ngide ban kerpa di kinong song snong bakin mi hakakat kendai tarik ban mi renti ban itab ki vote ki jongki namar ba ke election kalong ke badon kam ya ki paj ba hi bar yangi kum kinong song snong baro tiga sim ya kanikala ru ban ai ka kit bok kirwang ya ikong amprin ba upad bahi ya kakandai terik unsa ya karai ka jong u ya ki kam ki jam ya ki jing tre ki jing ta ki jong pi ki ba pilale boros kata bat ba pindang ya ile ha ki singi banwan ka jing kublai kalet sapi ki pad ba baro ki blai don ha ni jialang ki blai yang sitom la katukat ni kenta ban sngap ya ki jing pensai jong ikertong rengkat bat kini ki orang ba na kaseng NPP ha ni janmet ban ngai kublai pi kamit kabasok kabasan tiasok leisok siya laki yung kisem kani kajialang kalawai kani kalong kajing kerpat nakaliang ke parti nakaliang jong Dr. Amprin i kandidat jong pi bapin subha ban pelait por knang lasai ka sngi khatwei chiteng banyapoi ringkat lang hamadan malki kadai ka meeting ke bakhaddo ke banga ngin pelong la syai ka si te ka jing don jong pi baro kan sa ai men sim shibun ya ka parti bat kemjuru i kan tedit kublai shibun de chem khia bai kan ni ba ya poi knang kan ni ka jigat pat so rit jengi kublai shibun